sporttyd hier op Goeiemôre, Good Morning. En so gepraat van sport, dis nou weer daardie tyd van jaar waar duisende vroue hulle tekkies aantrek en saam staan vir een van Suid-Afrika se grootste en mees inspirerende padwedlope. Dis die Spar Women's Challenge. Hy's terug en vanjaar se tema is #CelebrateHer. En om ons meer daarvan te vertel, gesels ons nou met organiseerder Rita Ingenbleek en ons eie Rosanne McKenzie gesels ook as ambassadeur saam. I'm not going to say good morning to you, Rosie, but hartlike welkom Rita, lekker om jou saam met ons te hê. So as mens gaan kyk na die statistieke, dis fantasties. Oor die meer as 30 jaar, meer as 1 miljoen vroue wat deelgeneem het, vanjaar weer 7 wedlope reg deur die land. Waaraan skryf jy die reeks se sukses toe? Weet jy, ek dink die vrouens geniet dit. Ek dink hulle kan saamkom, saam met ander vrouens, saam met hulle kindertjies, saam met mense wat hardloop, wat hulle passie deel en net 'n dag uit hê wat hulle regtig kan kom geniet. Ros, as an ambassador, what is your job? What do you do? So our role as ambassadors is to create awareness and to use our platforms. Jacaranda FM is on board as the media sponsor for the Spar Women's Challenge Tshwane, and just to make sure that people are there and that they enter. I think we did our job a little bit too well in Tshwane this year. Entries are practically gone. No. All gone. 2 days. Gone. I have had DMs coming out of my ears. Where can we get? I was like, sold out. It's been the most amazing reception. I think this is my 4th year as an ambassador, and it's been the most incredible reception this year. And I think it's because of the theme, #CelebrateHer in Women's Month. It's so special to be part of something like this. Die ander ding natuurlik is almal wat die wedloop klaar maak kry 'n pragtige medalje. Dis die eerste ding, maar daai geskenkpakkie wat jy kry van Spar is net te goed om waar te wees. Wat is alles in so 'n pakkie wat mense aan die einde kry? Weet jy wat, dit is gelukkig het ons goeie sponsors wat wil graag deel wees en ek dink almal gelukkig gee vir ons baie oulike samples. So dit is klein sampeltjies wat hulle gee, maar daar is lekker goedertjies en so daar's goed om te eet, daar's goed om aan te smeer, daar's net 'n hele verskeidenheid van goedjies, maar die groot ding is dis 'n lekker bederf en ons sien dit want as daai vrouens klaar maak en hulle stap deur die finish, dan sien jy hulle almal gaan sit dadelik en maak gou daai sakkie oop om te kyk wat is daar binne. En dan natuurlik aan die einde van die hele ding is daar darm 'n motor wat ook weggegee word oor al die jare en dis elke jaar so en ek was gelukkig genoeg om 1 of 2 keer so 'n motor weg te gee. Dis 'n ongelooflike ding vir iemand om weg te ry met 'n nuwe motor. Ja, weet jy wat, ons is gelukkig in Pretoria nog dat al die kere wat ons 'n kar weggegee het, was 'n dame se eerste kar wat sy gehad het en dis ongelooflik. 2 van hulle was juffrouens gewees en dis ongelooflik om te sien hoe hulle lewens verander as gevolg van dit. Natuurlik. Verlede jaar het die wenner van die kar, sy kon nie praat nie, sy het so gebewe en toe begin sy net huil en the whole event is just filled with so much positivity. It's filled with so much hope. You said that women mostly are doing the race, but you've got your 1 or 2 men there that you can single out in the crowd. But it's just a sea of people, and this year we'll be in this beautiful fuchsia pink. And it is a gorgeous color. I know, right? It's so beautiful. And there's this a sea of people that are just all in one place, doing the same thing at the same time, moving their bodies, the music, the vibe, the everything. It is probably, it's one of my favorite events of the year. En dan natuurlik Rita, een van die groot dinge waar die wedloop homself voorbeywer het oor die afgelope paar jaar is gender-based violence. Sy nou dood. En dit kry meer en meer traksie. Vertel vir ons daarvan asseblief. Ja, weet jy wat, dit is een van Spar se pillars wat ons noem is gender-based violence en al ons geld wat ons kry van die wedloop word geskenk aan organisasies wat 'n verskil maak vir gender-based violence. Weet jy wat, ons kom agter dit is 'n groot pandemie in Suid-Afrika en dis regtig graag iets wat ons wil adresseer. Rosa, I don't know if you've spotted it, but there's been some way houses, for instance, where women are housed, where Spar have helped before. And obviously from a woman's point of view, that's precisely where women can and should make a difference. I tell you, and to be able to do something like that and to kind of help Spar to continue the work that they do to stamp out the pandemic of gender-based violence is incredible. And when you buy your entry, that is your contribution to making a difference to a problem that is massive in this country. And I think the work that Spar does continually, not just during Women's Month, all the time, to work on getting this problem solved in the country is absolutely incredible. They really do put their money where their mouths are. En dan in Johannesburg is daar altyd 'n checkie wat gaan na borskanker, wat ook natuurlik nog 'n ding is waar Spar regtig, ek wil amper sê, die naald skuif aanhoudend.
Ja, en ek dink daar is vir elke wedloop wat daar is, of dit nou Kaapstad of Oos-London is daar organisasies wat baat vir naby. Jy weet, ons het byvoorbeeld ook Arena Homes wat ons support, weet wat by Pretoria spesifiek is, maar ek dink dis die lekker daarvan is dat dit in elke omgewing is uniek ook, weet wat wie baat vind. Rita, Kaapstad is nou klaar, maar vertel ons van die ander wedlope wat nou nog kom. Geef ons 'n paar datums. Ja, weet jy wat, Durban vind nou plaas in Junie, dan is dit Julie is die Laagveld, dan Pretoria is die 1 Augustus en dan sit Johannesburg die in Oktober en dan daarna is dit Oos-London. And the amazing thing about this, Roz, you mentioned the numbers. When the numbers are out, and I know municipalities hold it to a certain number because that's safety first. But I can guarantee you now, there was a time when Joburg, 10 years ago, 25,000 women weren't unheard of. It's unfortunate now that we have to call it. But how beautiful would it be if we could just go, all come? Yes, it would be the most amazing thing. And you know what's also so great for me is that SPAR is involved with the greater cause of going to find an end to GBV, but SPAR is also very supportive of women in sport. So there's us that are like jogging the thing, and then you get the elite athletes who are done in like half an hour, and you see them kind of coming in. But this series of running events supports those athletes and puts kind of middle distance running on the map, because I mean you see the sprinters at the Olympics, or you see Eliud Kipchoge there at the marathons, but those kind of 10K, 5K runners, they don't get profiled as much, and these running events is the perfect opportunity for them to do that with the Grand Prix. It's so exciting then to see who's leading, who's going to win. It's incredible. En dis natuurlik 'n wonderlike manier vir atlete om ook te begin. Ek weet van honderde vroue, duisende vroue wat besluit dat ag ek gaan nou maar net die 5 kilo stap en dan uiteindelik begin hulle hardloop en ewe skielik hardloop hulle 10 en as jy 4 jaar later sien dat hulle kamerads afgelê, nie waar nie? Definitief so, en wat Lenrose nou die dag gesê het, ook wat interessant was, hy het gesê 'n paar dae terug het hulle nog gedink die Afrika atlete domineer Suid-Afrika se wedlope en Lenrose het dit reg gekry om hulle te wen en skielik vandat sy hulle gewen het, die mindset verander en nou kan al hoe meer van hulle hardloop vinniger. So, joh, dit is ongelooflik om te sien. Laastens Rita, as mense nou wil inskryf vir die res van die wedlope. Ek weet Tshwane is nou vol, maar hoe vinnig maak hulle oop en hoe vinnig kan mense begin inskryf en hoe doen hulle dit? Ja, weet jy wat, hulle gaan op die webwerf kyk net na SPAR se webwerf, dit is daarop. Johannesburg maak die 6de Augustus is hulle launch net vir Vrouedag. Weet jy wat, ek sal maar vir mense sê, ek weet kry maar vinnig jou kaartjies. Ons was heeltemal verbaas geweest. Ons het dit nog nooit gesien nie en ek dink dit is maar net omdat dit 'n lekker event is en ek seker almal anders gaan net so lekker wees. So hou ons webwerf op dop, gaan kyk sosiale media sal dit ook mooi adverteer. Roz, the last word from you. Why did you say yes to being an ambassador? Because I believe in this event. I think everything that SPAR is trying to do behind the scenes with the campaigns that they support and the women that are supported by these campaigns, that's the first thing. And then it's just so much fun. Like, I mean, how would I want to kick off my August in a different way than to be at Supersport Park on the 1st of August with the SPAR Women's Challenge Tshwane? And if you weren't able to enter, you still say, come and watch in any case. Correct. It's such a vibe there at that field after the time. People don't leave. They don't want to go home. Rita, baie dankie dat jy was, waardeer dit regtig. Vir jou daar by die huis, maak gerus 'n draai daar. Bly net waar jy is, want hierna is ons terug om meer te hoor oor hoe die lengte van jou klere wat jou kies, jou uitrusting kan beïnvloed. Ek dink ek sou kry, maar ek is nie regtig seker nie.